Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kipait reungai niam Hindu ha kathai nongpo kila penlong ya ke jing le niam puja da ke jing pho jing pheng baru kila shimenta shirham ban pendap ya katai ga le niam puja ka bade ka wei na ke jing le niam ka ba kham khrau jong kipait ba Hindu ha ke jela ba gari na kaliang jong MLA ka nongpo constituency uba Meral Bonds Emru kum nong mi khmat pait ba ha ka santarik urisau arjar khat khandai ulalek ban jingo ya artli ki puja pandal ha nongpo bat ki pai rengwai Hindu kila penlong ya ka jing le niam puja ka bala penpho penpheng da ki rong ki rup suda hagani ke jinglai jingo jong MLA ka nongpo lai don rangkar ru urang ba snong ka nongpo uba Sylvester Mensong barangkar ke jing seran lang jong ki re orang ba ka thai nongpo la pediang buramru ya u kumunong mikmat bari orang ba snong ka nongpo da president ke Sri Sri Mahakali Durga Puja Committee u khukon baroi baru secretary u Babul Roy rangkat ke jing don lang ki re ngai jong ganiam Hindu nang ka thai nongpo hi borok koi Habakaran hakane kasngi kumunong mikmat pajba uba Meral Bonds ula ai khublai puja kerpang ya borok ki pai rengwai niam Hindu bakin rakhi ya kane kale niam da jing e bada ka jing kemen bat ban kiar na kinu gijing ya pai ya pra hapdeng ki para banget na niam Hindu Nakaliang jong Madhav Singh kumuway na ki khot jong ka puja committee hanongpo habakaran hakani kasngi ula panpaw bagani jing rakhi ya kale niam puja ka de ka way na ka thong jong ki pai Hindu banwan ra ya ka shongsuk shongsan baru bandon kata ka jing trai lang ha ka imlang salang compare la ki de kano ka kunhon niam ne ka kunhon jat ben reo जैसे हम लोग को सभी पता है कि भारत देश जो है ये देश है जहाँ सभी मजहब चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान चाहे सिख चाहे ईसाई सबको एक साथ सम्मान करना चाहिए और हम लोग बहुत साल से ये चलते आ रहा है और हम लोग के नौखो टाउन में भी हमको बहुत खुशी लगा आज ये देख के आप लोग का प्यार देख के आप लोग का सम्मान देख के हमको बहुत अच्छा लगा और हम भगवान से दुआ करते हैं कि इस शुभ अवसर में भगवान आज से लेके जितना 3 दिन 4 दिन 5 दिन आप लोग का साथ रहेगा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा हम लोग का आशीर्वाद भी आपके साथ रहेगा खास तौर से भगवान आपके साथ रहेगा आज के दिन कल परसों और 8-9 तारीख तक जब तक पूजा खत्म नहीं खाली ये नहीं सबसे जरूरी है हम लोग मनुष्य जो है जो भगवान का नाम याद कर लेते हैं जब हम लोग संकट में जब हम लोग खुशी में हैं तो याद नहीं कर लेते तो सबसे जरूरी बात है कि जो पूजा का अवसर है साल में एक बार हम लोग ऐसे फूल मिला के करवा लेता है पूजा पंडाल लेकिन सबसे जरूरी है हर दिल में पूजा हर रोज होना चाहिए हर घर में पूजा हर रोज होना चाहिए सबसे जरूरी बात इसलिए मैं आप सबको अनुरोध करता हूँ di terpau ke jim dokumen ke berperawe atau kata-kata pengiyo bani sibeta alam akan ke jim lekmen jong kene ke puja festival berbalong bertahun ini nak yang cuma ai keblai ki way entam ki organizer ki president secretary jong kene komiti di para penbiang ya ke jing ya ben di jong kene ka jing lekmen jong kene puja ajar katai ni kum kadar barsnoko ni ai ko jing play bat ke jing ya trailang aki ko ba kata